Dibe tingchua ilung tapen mene na mai kapai kyo ze krote set ba mai gumra sam news kede rein sa Zeme kona salyaga radalei North Korea kede ne zinai kapai kyo ze krusna sumai ge kumene limhang ze kede ke lim kalu ze pokpe remro cruise mission kana sungkling ge ki kasya ka bedega delei ze South Korean official ne sale North Korea kede tingrin bia kede te bige te ta toira pelang to gai be South Phogan province ku spy sai be ne Yonhap news agency ta ga rangai ze zinaiting choge North Korea ne kumene limhang ze kede ke lim kalu ze pokpe remro cruise mission kana okchong ne nami kyambia sungkling we si me ki kasya ka pedeu gai de lei ze sale United States na South Korea gu military authorities ramene North Korea kdei ne cruise mission kana sungkling ge ki kasya ka pedeu gai be pelam plana rangya gai be chilura kathai zela lei ze spy sai ne agency France press ke mara sam po gai de lei North Korea kdei ne cruise mission kana sungkling ge ki kasya ka pedeu gai be ze South Korea na United States kdei ne tinga mi pui madai hange mak dibe to rasoge teu ka lize teu kan tobe preliminary joint drill spy meramdu hreitor adazai kadaku zabam razai hreitor abatak teu ka hali zabam be training ji uchil freedom sil namai ka pai ke zeng ka na mamai gene choose hechi ke je ke bamai chang United States na South Korea ka dei spy dong ne drill ta rahang ji gene leize sale North Korea ka dei go body pe Kim Jong Un ne saz apo drill japanese ka dei du hreitor ak da ko je hreitor abatak nai North Korea ka dei sigura teu ka li leize sale chige South Korea kade gureze te pe president Yoon Suk Yeol ne saze South Korea kade ne North Korea kade hange pesin printeuze economic age kacharang kang ngoga ko leika ne relang beteuze North Korea kade ne nuclear weapon teleuze ba kata le ne sogai khamra nang leize sale Supreme Court of India kade ge samrambe ki hulang dilang bene zinai pai ke ze cruises na sumai ge center government du rangai ze Federation International Day Football Association FIFA kade re de dige ngit point thabdeuge pepeitu ze rezete meduine danai ke ke ze cruises rok damai ge All India Football Federation India de du ngit point thabdeuge tim chakche rezete bodu suspend bihi ket hange tin sogari be kulobulonge India kade ji FIFA ne te churai razai Under 17 Women's World Cup 2022 India degene bihi peting tim chakabe thangam rai ru rahange kanang bata leine to rahang rangai dele aize India kade go samram biki hulang dilang be Supreme Court of India ge turamata teme Justice DY Chandrachud Justice AS Bopana nai Justice JB Pardiwala ne All India Football Federation India de gen git point habedege tim chakse rezete bodu FIFA na suspend bihi ke hange tenso gari bedege king rabeze king mak chalu to gai dele palam ana solicitor general Tushar Mehta ne Indian Soccer Club Federation International Day Football Association FIFA kdere de dige git point habedege pepetu ze rezete me duinai desi razai India ji suspended dibe kulobulunge te churai rahange hedo damna leze Supreme Court of India tu ki ga rangai dele anui hai mena chigai ra ilei FIFA na danai ga rangchi cha kaize All India Football Federation India de ge ngit point habedege tim chakche rezete me dui All India Football Federation Executive Committee hange tingti go reze luiza ngorai raisa mira mena FIFA pe rege panusi te ze kabok pi pambe sodara undue influence from third party achede jai FIFA na India de du tenso ge be haji te churai gulei za rangchi cha kai dele Manipur Chief Minister N Biren Singh ne danai ka pai ke ze cruises rok damai ge chuna tet ke zabambe Duran Cup football tournament mikyang na te lungit pin thalit pe Manipur edition infalgen tharabe Khuman Lampak Sports Complex kanthaba pung nai kanthabe ki kadaba nai kring be pe kami be tate te ze tet kai dele ze sale Manipur Chief Minister N Biren Singh ne Union Defence Minister Sri Rajnath Singh nai Indian Army Chief General Manoj Pandey ne Asia kadege chinglang be football tournament mikyang na te lungit pin thalit be Duran Cup tingkum haket himroke changbugu football tournament Manipur edition thachura lepekara hange Defence Minister Sri Rajnath Singh nai Indian Army Chief General Manoj Pandey ne Manipur kyang rabedege tatyo kadaga be pimi gadele je sale chige Manipur Chief Minister N Biren Singh ne saje pacham ime technical expert hemeza pum irakan thabedege
tim chak che reji te medui sport ministry nai Indian Army nuize haba gwak cha tatun samge bene North Eastern Longria ge kan thabe phung ilang be Manipur ge telo ga de leije sale zai Manipur chief minister ne toy minadu rangai je sports lover thabe pi ne milen na wangje pi gai lo je sale Home Department of Nagaland ne jinai ko pai ke je krishna sumai ge sa je National Highway Green Fiki nai kada ben fiki tenri mara khambam be pesi ma pata te nai hindi ne le dera phuga be ke te leije sale I the Home Commissioner of Nagaland Government Abhijit Singha ne office memorandum so kri ki wo ngai mara be ke chamge rangchi cha kai je Nagaland ke dege individual organization nai association amene so kri du punira ta be nai punuilung mak pe tulia be ban strike te je National Highway Green Fiki tenri mara khambene tulia te chebam de leije sale zai ipo office memorandum so kri ki gu ngai mara be ke chamne sa je National Highway Green Fiki nai kada ben fiki tenri mara khambam be pese ma pata te nai hindi ne le dera punishable offence ane India ke de gu hindi le sikwak palang cham jabam be nai National Highway Act 1956 the Prevention of Damage to Public Property Act 1984 nai Indian Penal Code kangena hindi ne le de gu le je sale zinai ko pai ke je krishna sumai ge pakna be second Nagaland Olympic nai Paralympics game 2022 meza pum ira kan thabe Nagaland ke de haram ka cham be ge wangje anthalit chura Indira Gandhi Stadium ko himagane pipai ju gai de le second Nagaland Olympic nai Paralympics game 2022 je Nagaland Olympic Association ne ranga be tarem eketele marasam pogamene saje pakna be Nagaland Olympic nai Paralympics game 2022 hange Nagaland district kacham begene mipum kanno be ko nain thachi be ko plana wangai me tuze mina chang badai sila le sai mipum kanno be ko nain thachi be ko ramene kan thabe jet kacham be kru ko non thailit kulei ame game ramezi je archery athletics badminton basketball boxing football lawn tennis taekwondo shooting nai wushu le je sale Maharashtra Gondia ge jinai ka pai ke ji krishna sumai tingcho kunta kana pininge passenger train tebe temedu pungbagri tibe nai maphyut pungbagri tibe kana ke keche gi hdo begne mina hangringe si ka samla le je sale marasam pogamene sa je apo karbe pe pege chunaria changbe ka chai te ne pe ko miduga le je sale zai apo passenger train tebe temedu pungbagri tibe je Bilespur Chhattisgarh gene Rajasthan Jodhpur tera tebe te higene le je sale railway official ne sa ja apo gri tibe kana ke keche gi hdo be pe je signaling issue Pengolia gabenai peichi gabe pandu shebene leise sale railway official ne saze griti be kakrebe pune emergency brake ga gaidene griti be kana ke keche gi hdo mara tebe khamlakti de leise sale aigene na maigu mara sam news ka loi ga de le pi guys and kingani mele indu to de le